ken manakabarinunay a Diyos mi, nga daka sa dilangit. At kami manan apong anak mo, nga natipon-tipon, sila ito agsapa. Ito'y sasyon ti radyo mi, biyag kayong Kristo. Nagyaman kami apo iti awis, iti asawa, suda pastor, Alis Galitis, kanti ito na unang asawa, nga nangalis ka na kami, tatno may kami makipagmaymay sa nga paaramat king ka, ito ito agsapa. Amen. At sabi ka dito, si kaapo, timang kadwa, kamang ngayon ka na kami, tira ito yung programa may itang agsapa. Ito ito yung may kami agkanta. May sa awagas, iti panagibang-hilyo, iti panagipatangatang, iti sasaom, iti intiro sa nga lubungan. At sabi ka di apo, taturungan na kami apo. Tatno ti kasta, maaralin mi amin, di gito'y babahan iti tulong mo apo. O samot apo di gito'y operator ti radyo mi apo. Mga patpatangatang sabi ka dito ikami da iti nananay nga kinasiri para kwara tapno marami da iti pagbibunganda. Kasama tapo at tingin ka magkangkanta itang agsapa kitulungan na kami apo kana kami apo tinapintas sa miwong ti kanta tapno ti kasari kiti agdengeg kit maawis tiriknada nga agdengeg kana kami. Asama tapo untuk kalpasan na ibingay tungot apo ni Pastor Galitis sigiti sasaom makaito ti biyag ken bangar tunggal maysa ket ikam kuma isunay ti nananay nga kinasirip ken piksana tapno ti kasta may waragawag na may lawlawag na nga naimbag dagiti sasaom nga kakapatid ket bendisyon kasta mo kumaapo dagiti ada radyo na ken ifbina sabi ka rita tignayong kumaapo nagiti rikriknada tapno kasta inalokatan nagiti radyo na ken ifbina tapnon manggaganda nagiti kanta ken nagiti sasaom nga kakapatid itang agsapa bidisyon mo rutunggal may sakara kami itang agsapa ken pakawanam nagiti na mga nagkurkurangan mi ken nagbasulan mi ken ka tadinawat mi amin nagitoy kaputi na patig unay anagan mo. Amen. Thank you. Thank you very much.